Kalata Paulo onyola bato ba Filipi. Filipi epasa boso. Paulo na Timoteo bawutu ba Kristo Yesu. Onyola basange di bese o Kristo Yesu. Benabe o Filipi mwemba na bombwedi na baboledi. Ndedi ebe na binyon. Na musango mumawe na loba tete na sango Yesu Kristo. Na masoma loba lamgedi te na mongele no binyon. O mikama miese na mabola no onyola binyon bese. Na makane na myenge. Onyola latanela nyu na miango mabam. Botia obunya baboso na te na tatan. Nembaki na nunu bote di ebola bram otete na nyu amende pe dom semo na te na obunya ba Kristo Yesu. Yanga me mpomba na bene binyo bese nika mongele. Ibanya na tese binyo omulema. Binyo bese bena lubendongo ondedi ni buya belemba obebu abam to olingea na jembela miango mabram. Ibanja loba embambong na mabwa binyo bese nyongi na ndola mulema anya Kristo Yesu. Nde na masosome yende na ndola nyu ebenge kola odibiye na osontanela mambo lese. Ojemba mame na matengen na lobe kanisangi na nisi ben misan na tena obunya ba Kristo. Lolonde na bepuma ba temela sim benda be mawe na Yesu Kristo onyole dube na sesa la loba. Nde na tondi bi se binyon abonate. Nanje ekwele dimba yongwande otongwele miango mabram. Kanyena etimbi biane ondabwa batoba bila nyese na ouma yese na onyola Kristo ndene no obeboa. Jitala bona sango o sango pe bemba mlema onyola beboa bam. Babengi benginya olangwa eyala na bokenju. Bo ba malangwa Kristo onyole kon na mutango. Debane onyola njoma bram. Ban onyola ndolo. Kana babino na tesebende olingi ya miango mabram. Bane ba malangwa nde Kristo na mudima kwandane. Seto onya inisangi. Ibanya baben mongele ogwe semba ndutu obebu abam. Nika nyeso nge. Oka yese Kristo nde amalangwa be. To ebende na dibaso to na mbale. Onyola nika nde na mabwano mnyenge. Nde na mende pete bwa mnyenge. Ibanya na bina nika emende nde lene yamba jongi setongwe ya na mukamanyu. Na jongwa nela mudima Yesu Kristo. Gengele lam na dipita lam. Bende na nasimende sambwa bele o to lambu. Nde na Kristo amende kolisabe o nyolam na mbaki nyese. Tatan kana ponda yese o lunge to okwedi. Ibanja Kristo nde emba lunge. Kwedi pe musen. Nde yete na ye musen o nyole bolam. Nana be lunge o eyobo. Ke na sibinge nanga me no poso. Ibanja nende di omidi mi bane. Nenyongi oja sume obe na Kristo. Ibanja nika nyebwam botombi. Nde onyola nyuye lambodi mapule bambi. Na je o eyobo. Nde na bi. Nembaki na mendeja. Na mendebe mwemba na binyo bese onyola bonyakibanyu na mnyenge manyu odube. Na msesa komanyu o Kristo Yesu onyola mubenge kola. Yete na poipete ombo anyu. Lambo duonde. Dangwa kana yanga me no kapona miango mabwa ma Kristo. Na tona ponde, nene binyo. Tona suke dinde, na senge onyola nyuna lubam omudimo. Lumana pe na mlema mo onyola dubela miango mabram. Esi bebwe sabe bongo na basinge di oto lambu. Nika nyende eyembana di bumbe onyola bu. Nde ya jongise onyola nyu. Nde nika ewunde na loba. Ibanya onyola Kristo lobu ya bele ndedi. Seto na lo dube momo mene. Nde na lo kusependenge onyola au. Oja na mlemleme wenji mwena le nomba na mana. Loma senga no pe tata na mana. Filipi bepasi beba. Jomelele sote o Kristo. Lokomi alandolo lete. Jala tanela mudi lete. Ndola mlema na ndedi bete. Bola sona mnyengema mulundi. Na lubende eyaliwo. Lubende mlemleme mandolo. Lobepe mlema mo na jongele duwo. Losibola tolambo onyola di wanje na pula le dube wolo. Nde onyola sipsela nyolo mo te alange nunenu pepe bundene buka momene. To mo asombo ya mambo ma o momene. Nde mambo ma bande ba pepepe. Bene di njongele otete na nyu. De na dita na Kristo Yesu.
nyena tona ata no boamba loba asita alanga bela la kapona loba kalambo adumbi no nde atimbi sende momene ewolo anongo boamba mukom atimba be kamoto enene bedemu kamoto asibise momene abe sengane natena okwedi natena okweda mbasa onyola nika loba pe asemo kani peti abolimo dina di bukimi na mese jasame na odina la Yesu mabongo mese manungame ma babe omoy babe owase na bapebe owasa mundima wase na bieme besebe pusele na Yesu Kristo nde esango onyole dubalo batete onyola nika abandolo binyo besengane kana lotano ponda yese sete ojuki alamla wase momene nde bwambwa ntata neno etum bolia jongiselanyu na bongo na soane ebanya loba nde ama weke jemia na bola otete na nyuka ponda dolisanelao bola mambo mese esibe minyungu na musungama madoi na lobe kanisi ben misan na nisi ben njom bana baloba bena basi ben di use otete na nyongo na penga na nitabilan nyena otete na onde loma panyano kamwene no munduma wasi kana lale dino eyala loba na kang kanyina na mende sese obunyaba Kristo na nasidango tete tobola ebolo tete de toma ya mam ya sabelende kajabia onyola bolia la tubela nyu kena mabande mnyenge mwemba na binyo bese ni kamene binyo pebwa mnyenge mwemba namba na pite osango Yesu opomane lomia binyo Timoteo namba pe na kuse jembame kena sengine ni lo jaino ebanja na siben moto nu pepe nu ben ni kamlemle ma jongele nyena nu momboye onyola nyu na mbale ebanja bane bese ba mapulisende mabu mambu seto mambo ma Kristo Yesu ndelo bineni o no ojemea na neni atano abolia miango mabwa mwimba namba kamuna na sango na pite sona na maloma mo dibo kimene ken neni emali anomba ndende mbaki osango na mbamene pe na mende po so na ponda ne mo kalambo janga menna na lome ebinyo muna sango Epafrodito mwenja mye bolo na nye wenji nye na lolom no osuele mutakamam ibanja nyonga nyu eta nyali amo atape abwa ndutu na losengi na ata aboa nde atape aboa ni kamene bebe na kwedi nde lo babwe di monde di seto momene mo de mbape na nasi kusa ndutu na ndutu na wamse sonde lo mamo na lente mo lobo mnyenge na ndutampe esibeso binyo kasa somo osango na mnyenge mulondi na dubepe yi nyaya bato ebanya nyole bola Kristo nde atano bebe na kwedi ashwe no pe lungelao na omlo pomanyu mo alondi senjolo tano langa membole amba Filipi bipasibelalo nde abonate bwa mnyenge osango otili abiyom lemle mamambo nika esima woli semba nde nika emabolande na lobake bram binyo angameye onyola mbo angameye onyola baboledi babobe angameye onyola jendane ebanya bisonde je bwendi bisobe na dima boleye omudima loba dima sese o Kristo Yesu disi lakisane peto eyobo mbape na wusa bene bram o lakisane eyobo yete na mo amongele na amawele lakisane eyobo kemba na mawele bukanika nenda be obunya bolonde lombi nende motatumba la Israel ombi ama Benyamin muna bona ebe nuyabe obona ebe onyola mbenda mota farisai onyola kodi mutakise mwimba onyola temela simla mbenda kanusi ben misa nde mame na matamba musen na langi nde mo kambolon onyola Kristo na mbale na malanga ne mese kambolon kolisane bo mbwambo peti na sontan Kristo Yesu sangwam nyena onyola onde na bolon no mese na langa pe mo kadibunje na kuse Kristo na sobe otete nao sete obene lam temela sim le na dima we ombenda nde dima we odubela Kristo temela sim le na dima we na loba tongwe na dube
nana bie Kristo na nginya pumbwa lao, na bene jalatane na takalao, o timba bo wanka mo okwedao, nanga nenana po obe pumbedi bakwedi. Se tona na mapo odimene, tona na kengenge, nde na mabupende mo, nanga nenana kwemo, kana mbape na kwebeno na Kristo Yesu. Abondate, nasimalanga mbamene kamonu mapo odimene. Nde lambo na mabola no lende na madimbia mame o musa. Nde na masambi se ma o mambo me o woso. Na manyamila opo odimene. O kusabo wenba bebele di baloba. Ba moy o Kristo Yesu. Bisobe se so bena jena kengenge di bene di njongele. Nde lo ben te jongele di pepe o tonji kalambu. Keloba amende te se binyonge ya. Nde u majano isele bisodi dangui otin. Abonate, binyobe be mbila nemba, ombwape babe na bama dangwe kaponda eyemblan lo menene no biso. Ibanja na langwe di binyo jita langedi, nde na makwala pemo tatan na misodi, na jita bama dangwande kabasingedi bambasa Kristo, be na sula bulende di bumbe, loba la bulende di bum. Edubabu peyende isona bu, bamongelende mambo mawase, nde kongwa suya sonsomyende omoy. Filipi bipasi benei. Onyola nika. Abonate bandolo. Benana mabwano nyongi. Binyom yenge mam ne kotam. Bamande nika mene osango abandolo. Na momele ewodia. Na momele pesintinke. Obende jongele diwa osango. Na masosome pewa. Amwenyam nyebolo nyambale. Ongwane babo. Bata ba na ewenji mwemba namba. Onyola miango mabwa mwemba na Clemens. Na mane makom mam mebolo. Bena mina mabu matilabe okalata lunge. Bwa mnyenge osango ponda yese. Na makwala pete na bwa mnyenge. Esele na muyama yumubiane na batubese. Sango ebebe. Losi nongo mutaka onyola tolambu. Nde o mambo mese esele na mpuli manyu mubiane obosoba lo batongo ya namuka na besoso medi na bolala masoma. Nde musango maloba mwena mubuki di bielese mumende kombe milema manyu na mongele manyu o Kristo Yesu. Nde abonate tonjika lambole mbale na le edube na di tem na sim na le konji na di tondobe na di doli miango. Tonjika lambole edenwa bram tonje ema wele se sabe longele ndemo nje peye na loko no lokusi no lo sengi no lene nomba bolandemo nde lobala musango amende be na binyo na bom nyenge mndene osango na lo timbi pete jombo ya onyola penya penya lutalo bene di jongele nde lo sitalo makusa epolo seta onyola mutakama mde na makwala nonika ibanja noko sifsemle ma otonjika nyaya beteme di balunge nino na bibe lunge di sibi na lunge di asam. Noko mambo mese na lambote. Juli na njai. Tute na take. Na malembe mese onyola nunu membe emba. Nde loboli bwam. Kanalo latino namba ondutam. Binyon mene lobi. Abatoba Filipi. Na obebote di ba miangoma bwam. Niponda na asumwena o Makedonia. Mwemba tomo musitamu lata namba obene misongi. Mabola na kusa. Ke binyon mene. Ibanya lota lolo miamba jongwane o Tesalonika ngedipo. Denga ngedi nilonda iba. Setona na mapulisende jabea. De na mapulisende bepuma bena be matonde onyola musongi manyu. Na ben mambo mese. Mapeti pe na peta. Na ben njoa soa. Kanana kusi nonjelo loma ano Epafrodito. Kenumba mpwepwe. Jabea labo amlena di madolisane loba. Loba lam amende suele mutakamanyu mwese. Kaponda mbwa amao ne dube o Kristo Yesu. Edube be na loba tete o bwindia na bwindia. Amen. Soma musange dite o Kristo Yesu. Bunasango be namba baso mbinyo. Basange di bese baso mbinyo. Sepomba bandabwa kaisa. Ndeda sango Yesu Kristo. Ebe na mudimanyu.